Nastavak misije Udruženja Opera Nova da postavi i utemelji kamernu opersku scenu u Kragujevcu rezultirao je trećom operom koja je izvedena pred domaćom publikom. Ovog puta ljubitelji muzike i glume imali su priliku da vide adaptaciju čuvenog dela Kralj Artur u produkciji Opera Nove. Ovo delo pripada engleskom žanru koji se zove semi-opera sa pevačkim, glumačkim i baletskim ulogama. Prošle godine smo izveli Orfeja i Euridiku, jednu, mogu slobodno da kažem, tragediju, za koju smo dobili Đurđevansku nagradu. I ove godine nam je bila ideja da promenimo žanr i jednostavno da pokažemo publici i nešto drugačije. Tako da je taj izbor pao na Kralja Artura. Mogu da kažem da je Kralj Artur jedna preteča mjuzikla i da je vrlo interesantno delo u to vreme jako popularno iz razloga što su na sceni pored pevača, hora i orkestra i glumci. Istorijsko-patriotska fantazija o mitskom kralju, ljubavi i fantastičnim bićima kod publike je izazvala veliko interesovanje, jer se za premijeru i reprizu tražila karta više. Neobičnu utakmicu između nota, glume, arija i koreografskih bravura na scenu je donelo čak 70 učesnika. Scenska postavka predstave ovog žanra je izazov kako za reditelja, tako i za sve aktere. Moja uloga je specifična zato što ja igram zlog čarobnjaka u našoj režiji, zlog čarobnjaka Grimbalda, koji predstavlja stranu onih loših i onih koji ne biraju sredstva. Specifičnost ove uloge jeste zato što ja imam i muzičke delove, odnosno operske arije, i imam dramske delove gde i glumim na sceni. Sve je to bilo zahtevno u onom kontekstu da se uskladi kasnije s rediteljem koja će, pošto je semi-opera u pitanju, koje će numere ići, koje će se slagati konkretno sa radnjom koju je reditelj osmislio. Tako da trajalo to jedno dobrih 2,5 meseca svakodnevnog rada, tretmana teksta, dikcije u horu, čistih nota, pravilnog tempa u orkestru i to je jedan, kako da kažem, trenerski posao. Danas u ovako neizvesnom trenutku izvoditi ono u čemu uživate zaista je privilegija, a što se tiče same uloge, možda i najzahtevnija moja uloga do sada, pored muzičkog dela i dosta dramskih momenata, znači čisto glumačkih delova koji su stvarno bili oslobađajući i jedno neverovatno iskustvo za mene. Operu Kralj Artur je režirao Petar Lukić. Scenu i kostime osmislila je Ana Kolbjanova, dok je dirigent bio Nemanja Mitrašević. Premijera i repriza nove opere izvedene su na velikoj sceni Knjaževsko-srpskog teatra, nakon čega producent najavljuje gostovanja i u drugim gradovima u Srbiji.